ولîد إبراهîم endama rêveberiya Kongrastar Kantona Qamişlo ji xwe em hemû jî di vabûyerê nehdine yê ku li Rojavayê Kurdistanê îro tê meşandin van êrîşên dewleta dagirker ya bi rengê dagirkeriyê ku îro êrîşî xaka me pîroz dike xaka ku me ji DAIŞ'ê hat rêzgarkiriye îro roj em dibînin piştî xelaskirina DAIŞ'ê bû van lehengê menî ku ew artêşa ew kesê DAIŞî têk birine îro roj em dibînin dewleta Tirk bi êrîşê xwe bi dagirkeriya xwe dixwaze carekî di intîqama DAIŞê ji me bike. Tola DAIŞê ji şervanê me û ji kesê me milletê me rojava jiyan kirine bike. Ji bo wêne jî em dibînin êrîşê xwe bi hemû rengê xwe nîcor ve cor davê ji ser xaka me rojava hem yani bi rengê top û tangan û êrîşan dikin li ser milletê me daxwaza wênî esasî ji xwe yek jê carekî din vejîna DAIŞiyayê çeteyên DAIŞê ya di duwa qirkirina milletekî Kurd ne qebûlkirina wana li ser jiyankirina gerdonê hemî naxwaze milletekî Kurd jiyan bike. Ne tenê em bêjin di Rojava de an jî di Bakur de an jî di Başûr de an jî di Rojhilatê. Di gerdonê hemî jî bi destê wan de be wê wana qir bikin û tune bikin. Ji bo wê jî em dibînin helwestê wa û êrîşên wana rojane li ser milletê me tên kirin. Yani ferqê naxin neqeba kesên leşger yan jî kesên sivîl êrîşa bi hemû renga dikin me dît yani di serê kaniyê de çawa êrîşê wanan got li Efrînê hatibûn hat bi serê milletê Kurd ji qirkirinê ji talankirinê ji wêrankirinê ji kuştinê îro roj em dibînin carekî din dubare dikin hem li serê kaniyê hem li girê spî û hîn jî xwestekê wana bi berfirekirinê re heye. Lê mixabin ev dewleta got îro bi navê dewleta NATO di hilfê NATO de ye di bin siya hilfê NATO de îro êrîş dikin û ev kesên din bêdengiya wana li hember wêna dibin alîgerê wê. Dema ev kesê din yani em bêjin wek van dewletê qaşo bi rengekî demokrasî wek hevî di mafê parastina mafê mirovahiyê ban xwe dikin bangê li xwe dikin îro roj em dibînin bêdengiya wana û karbûn û lalbûna wana di hemû bûyerê ku li Rojavayê Kurdistanê dibin yani doh bû bi tayarê li mirtalê menî zindî xistin di encama wê di dayika eqîda endama menî rêveberiya Kongrastar rastî wan êrîşa di şehadeta xwe ji da em bêjin heval hevrîn hevala menî bi rengî aşîtî wek heviya hemû milletê Sûrî di rengekî aşîtî xwaz doz dikir medîbê bi çi rengekî hovane ew gihandin asta şehadetê di ser wêna de ev bêdengiya hemû welatiyên got qaşo bi navê demokrasî wek heviyê ban xwe dikin lê mixabin îro roj bêdengiya wana hember ev talankirin û wêrankirin û derxistina milletê me ji serê kaniyê hem ji girê spî zarok kuştin kîmawî reşandin ev qeys tiştê got îro li ber çavê dinyê hemî jî dibe lê wek hikûmet wek dewlet ti kes di warê pratîk de dengê xwe me nebîstî kiriye tenê em dibihîzin yani gihayê asta
که پشگرتیا گلان هاتیه کرن پشگرتیا گلی وان دولت گوتن لخوا دگارن لبرجواندی خوا دگارن برجواندی خوا دسر هر تشتی دبین دسر مافی مروواهی دبینن دسر قرقرنا زاروکان و ملتان دبینن دسر کیماوی رشاندنا زاروکان دبینن ایرو روش لتنی لمصلحه خوانی پرا و برجواندی خوا دگارن ام دبینن ایرو ملت وانا هدی دنگ خور رادکن خوا ام جی وک ملت کرد گو ام دوی خبات دن دوی تکوشین دن ام دوی برخودانی دن ام دبیجن ام تجاری ج رضا خوا دور ناکوین و هر وی برخودانی کاری مبه هر ام جبر برخودانی ام برخودانی کی رومتیه برخودانی کی همبر پاراستنا ما في منی مشروع دفاع المشروع باراستنا ما في مني رواية جبو ناجي ام دبينن يعني تقاسي ام تاكوشيني بكن تقاسي ام شهيدا دينن تقاسي ام دفيري زهاني ده خفدا بكن ام هر لسر خاكا خو بمينن هر وي دوزاما جيانكي آزاد جيانكي برومت جيانكي سربخوا ام هركس ديمقراسي ببراتيا گلان ام جيان بكن ام دبيجن چ پلان گل سر ما بكرن ام پلان وانا حميجي والا دردخن او تجاري نكارن هم بر وينا گلان گاوكي به پیش دبا ويجن جبر هر هر ام ديرو كي حميجي وگرن كسي گو خو حري اثبات دكي ايرو گله و گله ماجي بحمر رنگ خو ايرو برخداني خو دكه بانگوازي ماجي دوي دماغ ام ايرو تد درباز دبن لحمو هزي مني سياسي هزي مني كردينه جو ام انجمانكي كردي بدست بخن ام جه اف تقاسي ناريني واناي سياسي يه جدا هبن بدن آليكي ايرو روج دهاتي سر مقر کرنا ملت كرد هبون و تنبونا ملت كرد ايرو ملت حمو بيك دنگي رادبه باندكي شهادت لبرچاوي خودكي تکوشين و برخودان دكي داخوازا مروواهي رومتا خو و جیانکی آزاد دکه جبو ناجی گرک او جی همبری ویگا و هانه لخوا و گرن گکاربن دیرو که ده برخوا بدن کاربن ببن برسف دیرو که ده بیجن ام هر تشتی خود هر نرین خوا هر خوستکی خوا هر برجواندی خوانی سیاسی ام بدن آلیه کی ایرو روش لسر قرکرن عملت محمیه ام چاوا کاربن یکی تیا خوانی انجمان که کردی لدار بخن ام جی دست بدست به ملت خوار بسکنن گو اعطا ام کاربن اف پیلان و قریجن گو لسر ما جعالیه دنیای حمید جی گل سر متین مشاندن ایرو گه ام کاربن والا درخن داوید جی ام دبیجن دیسا جی غدر امریکی گو لسر ما بسر غدر امریکی گو لسر متین مشاندن بسر لیستوک و لیستوک دولت روسی و خاپاندن وی گو لسر مدد مشاندن بسر شوفینی و عنصریت دولت عباسی گو لسر ما ایرو دد مشاندن بسر دجمنایی و فاشیزم دولت ترکی دد مشاندن بسر کربون و لالبونا جهان حمی گه لسر همبر ملت کرد ده دیار کرن امی لبر خواه بدن و ام قد جی ناوستن حتا گو ام کاربن مافی خواه بدست بخن جیانکی برومت جیانکی آزاد ام بجین و ام ده بجین سرکفتن